Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba samlin malang yang hadin ba uladat ban hiar syuki kumbu MLA haba ujab na kaseng HSPDP haus nem arjar khatpra mentaka sengi ke sephautri ubenai kelah lingkot arjar arpulai ular rungno asya kaseng NPP kabalalong hamadan umsau banyak hun biang ha kini ke election na kaseng NPP na Soyong constituency East Khasi Hills district kabanlong mentahi usnem. Hagini kasngi na pejang burom ya uba samlin malangyang da Konrad Kongkel Sangma ubadayu presiden marangba jong kaseng NPP baru menteri rangba jong ke jela uba preston tensong ubadayu vice president ke NPP ubadayu sembut menteri rangba ke jela haka jingadan lang uba senyaw halang dhar MLA Dr. WR Kharluki ubadayu presiden ke NPP Meghalaya baru MP ke Raja Sabha Kekong Amperin Lingdo MLA badang syuhir syuki na East Shillong constituency UMDC katanya uba share borlang maulong harengkat pinong kersan uba samlin malangyang kibalawan ban sakhi palat hajar ngut kum kadak ban rung syakaseng NPP uba samlin ula pendap kerteng haga pom batla pendeng ru ya ke lama NPP ha ke bala kitbok kitruang ya u Konrad Kongkel Sangma ubadayu presiden barangba jong kaseng NPP. Kalong bapak pak bayi kajeng cakri kejongang ya ke Soyong konstitusi dan kajeng ini berkajeng syariah ngalayang lebih haka MDC siteng saboy ban haka MLA sansnam ngayon ini berkajeng alam tengah kung upah baglet haya pikun kadang slem kajing ia kedang rahel dana lada kam rahel kedewanan kan mendapatkan ni kajing ia kedang malkem yang iburong iwai kaperlong yang ni saksi simpian ngim dia coba sambil mengyang dana pada sekolah nong ipi kajing terekam jonga hakadeka sanstem Habedai bat skim snai ka surok ban ban bha bat snap thumai napo ka PWD di padan kalau gumba aspa lai pokro hapo Soyong konstitusi ngelayo Habedai bat ka undi kana pai cispa krur bat ka judgment mission bat ki skim hapo Soyong konstitusi Hari berkalian kapune puji berpenghai dastur kapoi kuman riu kurtam hari sansnan kawan resources kapoi kuman san kurtam bat sport di paten hakrul kapoi yo bat snaya ka blok Soyong na batamai laikrul bat berpenghai subcenter bat CFC PFC kapoi kuman saukrul kini kisiem tipoi Lais pa ripway kror kendai po
umat. Baka MLS kim kalau pelajar kepoi, haka sansnam baru kisir, tang ka SRWP baru kisir kepoi, kumbak hak akur, rapuelat, santo wajar, ngala ISP paiba. Paiba hoipi, kerana sekian bercita surat aspa lai prokur, kasurat untuk daya, kalapahi barbar. Kalau bahai kita krul, kalau shor, surah barbar, kalau shor. Pion ini apa? Upawat, upawala, uamreti, ulang tepi, ukit dia kata. Keskilan, kebangai tepi, dah kepisah bukan balok. Ngayon ini dengan mga pakay kagot, dahil may magantay ng ni, yapriyan mo. Naman di po ang menswa. Kajong menswa, kirama, kapakali city, yang sama kali at city. Dapat kontempor lo. Mereka naman yung pakay hagam, kitang lo. Kaya kapag rental tapi, ngomong ya bilang kena nasi, kalau nasi dia senjam, oh kalau menyenangkan ngejak nak parti HSPDP kesembur ke Jomsing, oh yang mainnya parti itu ngiburum abang kita jom, handai mentah, balai ngejoin sebagai parti NPP, kebani kau ngeli. Bagai ke parti NPP kabayarannya ke surga jami siap minister, deputy chief minister kalau mungkin nongyaman kibat mati bat kibat ngap ya ke jing kabangangara naga betaka konstitusi soyongi baru kowe baru kedai ke surga perelam NPP kebala sin ya kesin jam hadapan pas ya ke resolution naga betaka IMP haka special session hapo assembly baru sakawai ka benta kalau pasu ya ke resolution kumno banwara bagi tu no ektin kasih banyak keren hapo office bat hakiwe benta bagari India kan itu kerpang no ekni baru kalau siapa senjam, ya ke isu mengenai ke border isu, badai tanda ke sorkar LDA, apa pengilam ke NPP, kalau siapa senjam berpentai ke port usah, baru apa ngepet, ya ke isu jadi karmedor, kadai ke nega parti ke pengilam ke sorkar, ke menurut siapa senjam, bang. Lada itu sediwai pergi sekarang kami Allah. Jangan ngomong tipat, badai hari ini nongrim kebanggaan yang mei, baga parti NPP, kadangnya nongrim baga ia jadi paipa. Jom kami bagai benar, jom setiap ibrahim, bag kamtam yang kecil terang kecil kuat jom soyong jomi. Jangan waktu prubah dengan paipa. Haba ngalang mengalam jauhi ubalang biang kerta ubalang lah penyalam niati ki parti ki bagang alek gale na ka parti ka bale sepahe kamu kede ke babia yoi ki player football ki pai world cup ki player gale kai baha ka club bahe ki wan cup gale handai da player teman na klub ke bahe habbe no te habbe de mak mare su te habbe pun sudah ulai himbo ke player lo ni teman pada mepi go wana ne bang trai sitam mepi bagi ini kata yo gim kwa pelere di pasal ni tasawuf mengalam hidup wan parti ke bahe ngin pli ke jitang ngin ayla ke pipin tray om tang
hapo ke konstitusi bagai baik dari Allah baru kawe dapat hangin asli ke pemerintah baru kipai bawan hangin ngasu yos no bala mana itu boy meeting sebab sambil anak kenbiusu ngater suang tanggane naik giveaway kenda buat sambil latihan untuk kami giveaway dan buat sambil latihan ngawiti kong unong yalam habang ngepet ya kena kasih ke pemerintah ngakan mau gunung pemerintah kena keganti kajingnya election niyo arteli uar pulai hidup balagi kan arteli uar pulai kabaningkong ka konstitusi soyong kadai ka arpulai soyong konstitusi usnang ka election mo bistam hajar arpulai ngiyo kamot arteli yung ginjok sa kanil tem ka ba arkin dahil arteli uar pulai yung ginjok hakan ka tem ka ba ginjok ka arpulai soyong Bat kedai election harus ajar pulai, ni penting kena kini arteli kan pulai, yang rakyat mentah akan election. Dikuada, harap, baik pi, habang ilam pi, ngan dalam bakla, gom upah dalam pi, akan nanti kepada, hin nembabe, hin surawet. Kat balik apa pun baik. Dan kat balik badan kebian. Rengkat kejingaranan. Jampi di paipa. Kinong yalam kijonga. Banpen pa bagi trade sitom. Banpen job yang hakanya kekenti ke pemerintah. Ya Pak Samin. Naskawan karpa di tong ini trade sitom nang iwai pajuai. Kena kamjonga kamjampi. Lada kimenjur tong irakti langbut paden samin hakot kublai sibur sekren dari PCM namai kuat keren